ये सारी तुम्हारे पिता नरसिंह चक्रमलङ्कृतरक्तसुपादं लक्षेण मण्डितायतवाणी चामर चक्रविभूषितपादं जोदलपा जिगुना दिलकुमार बाराई ख जी बुंगदिया ओ चक्वाडे यो रथे सी जाय नाय ख तो बुंगदिया यो चक्वाडे यो चाहिँ रथ देखिए लागि सी आवश्यक जल सी चाहिँ छिसन गुठी संस्थान तो चक्वाडे बुंगदिया यो चाहिँ लागि सी चाहिँ एस्टिमेट याना दूर गा चाहिँ पत्र वही ओ पत्र जिगो लाडी ल्या साथे चाहिँ सी दु पुलाउ सी त दको पिकागा ओगी चाहिँ जालगे दु सी छड्याटया जाले मजोजको छड्याटया ठु गुडी गुडी सी फेरे माउ ख वो एस्टिमेट याना बिउगी अले चाहिँ वो एस्टिमेट याना बि रंगलगी बुंगदियो यो न चक्वाडे न छकला जंगले चाहिँ सिकाउनी जाजी उगी लागि चाहिँ हिंसा पुस महिना यो पट्टि तिथि खुनो बुंगदियो था पूजा बनिमा नापै मन्त्र चाहिँ छयाटे हो अनुसार ठोठो सी ठुली ठान मालहरुगा चाहिँ सदी त निउले चोया मन्त्र पुला मन्त्र चाहिँ चोया अले सली त निगन घोपिया अले पशु काचिना बुंगदियो यो पाली छामा वो छा ढुंगल के अले अन्तमा पुजारी पांजु चाहिँ ओलाना कया गुठी संस्थानीय चाहिँ कार्यालय प्रमुख त जिम्मा लगाइना बि ओ जिम्मा लगाइया ठुसादे अले चाहिँ सिमन हेनी बि छुटै जाडो दो इबि दयो बोसी गाडै फुटवाल ठहरी बि इमसा चाहिँ इमता सटा ओ इमता जिम्मा लगाइना बि ओ जिम्मा लगाइया ढुंगी आठो खासिना सिन गाडियो गोराउडी ठसं वयु ख अले इबि चाहिँ गोराउडी उना सिम दिउनी अले इमसा वो सीमा ढेनाएर उनगल के वो सीमाला गोलाई वही अले मिले यंका छुछु साइज सीमा हो अले चाहिँ सिफाका हया अले चाहिँ जिसन चाहिँ करीब रोड देखि 2 महिना यन छ जिसन तयारी यही अले वो या सिनो लिके आ बुंगदियो यो नव खुनु छ बुंगदियो यो साइड पुदर गा यही अले ठन लगा यो चाहिँ बुंगदियो यो रथे घजा छुला कने खुनु त यो मतलब चाहिँ एकादशी खुनु चाहिँ ठन हामगी स्वाना रथ देखि ज्यादी आजिमसा वो सुते छन या ढंगलगी ठन चाहिँ जिमु चाहिँ बचितको रथ यो ज्यासिरे अले चाहिँ खिप ओ यो ज्या चाहिँ ठन यौवाटेसन चाहिँ सूर्य है अले ठौ यो दिन ठौ चाहिँ चतुर्दशी ढगाडै अमैसन यो चाहिँ जिमसा घजा छुला अले तल्ल डगोटे सिरेकी ज्यादी आ ठौन चाहिँ हान चाहिँ यौवा ठनी यौवाटेसन चाहिँ ज्या सूर्य है अले वो 29 गते ठन दियो रथे तै अले बुंगदियो सियाने चक्वाडिया ह्यन चना वही अले गाबले टको छिनिले न गाबले चाहिँ ठ्याक्क बुंगदियो चाहिँ अन वनी मजीको लपना अले बुंगदियो गाबले तो दिकी अले गावा जात्रा सुगी ओय अनुसार चाहिँ उयो कने खुनो मंगल बजार टको है मंगल बजारे साला हेट चाहिँ अले लोटटाबी अले चक्वाडिया लिउन चोनी बुंगदियो ह्यन चना वही अन वया चाहिँ सुन्दरा छिनकिन चाहिँ सुन्दरा चाहिँ ओकोवाले वन त ठ्याक्कै लोपना चाहिँ अले सुन्दरान तो जात्रा जुई अले चक्वाडिया न अले लगन खेले तिमीलाई चाहिँ लोटटाबी चक्वाडिया न चाहिँ लोटटा लिउनी चोनी अले बुंगदियो ह्यन चना वही अले अनन चाहिँ चक्वाडिया लिउन चोनी बुंगदियो ह्यन चना चाहिँ जात्रा बुंगदियो यो बाखर गाडी यो चाहिँ 12 वर्ष तक नेपाल मण्डलले वामो लिएना चाहिँ छुई आस वही वामो अनिकाल जुल ओ अवस्था चाहिँ यहाँ बुंगदियो चाहिँ कामरो कामा चाहिँ नेपाल मण्डलले हल्की वही गाडी यो चाहिँ धाउ लिएना चाहिँ खोपैमा जुजु यहीमा चाहिँ तान्त्रिक यसैमा ललित जापु ओसम मिले चाहिँ कामरो कामा चाहिँ बुंगदियो ठन नेपाल मण्डलले हबले वया अनिकाल हटे जुल गाडी चाहिँ किमो दन्ती दु वही अनुसार चाहिँ
थो न्याउना जो ख अले चकवाडे यो गाडी चाहिँ बुङडिया यो रड जात्रा यो है चकवाडे रड जात्रा जिया जो 18 जुली ना चाहिँ थो नापाला चाहिँ करिब करिब 9 वटा गुङो चाहिँ रड जात्रा ठन यो दु जिया जो न ओ अवस्था चाहिँ वर्ष छौ रड कोडले डेके माल ए जुली वर्षै दिन चाहिँ रड देखियो जात्रा 18 जुली ना चाहिँ 8 ठडिना ना मजिलो गाडी आए चाहिँ वो रड दक्कुए चाहिँ छौ बुङडिया यो रड हेन्टो यो दको समावेश याना जात्रा छौ दको या हो यो किस्म चाहिँ वो सरसल या आउजुल सरसल या आपले चाहिँ चकवाडिया यो रड है दिउन चाहिँ जी चाहिँ नापान चाहिँ बुङडिया ठन वे न्याय रड जात्रा दु ए जुनी ना जी किचन मको दगाडिया चाहिँ छुट्टै रड देगाल चकवाडिया छुट्टै बुङडिया छुट्टै जात्रा जु गाडी हो कि मदन दियो खास नाना चाहिँ पुल चौकेट चाहिँ गाबले साला हाइबले चाहिँ ये चोम्ने जात्रा माने ये बन्धु डट आचार्य यो अले चाहिँ सुन्दरलाई ठिनी बेले सुन्दरलाई भक्तपुर यो जात्रा माने अन वो या चाहिँ लाउन खेले ठिनी कि थन येले चोम्बी दकुसी जात्रा लगा चाहिँ याना टाउदु अथेन दु चाहिँ जाउली खेले ठिनी बेले नेगा जात्रा जस्तै चाहिँ फुलचोक जुल कीर्तिपुर पागा अन येले चाहिँ लेउ गाई चाहिँ जात्रा लगा चाहिँ माने चकवाडे यो झिसन जता राडी लोकेश्वर घाट है झिसन लोकेश्वरी हिसाबमा माने बुङडिया यो घचा अथवा चाहिँ चकवाडे घचले पेमो भैरव गाडी यो किस्म चाहिँ याना टाउदो जस्तै लुबितम भैरव हरसिद्धि भैरव टीका भैरव ठन एकालुखी चमा भैरव तो पेमो भैरव चाहिँ पेमो घचले समावेश ना त चीज वे भैरव यो पटिक चीज पूजाइना वे यात्नो ख अले ठाउँमा चाहिँ चीज एग्री भैरव ठाउँमा चाहिँ यनी चाहिँ एग्री भैरव वो ठाउँमा गाडी कटकट नागराज जुल अब कर्कट नागराज चाहिँ गलगाँड डोलिना चाहिँ जी हुन्छ नि मछा तै किस्म ढाउलिने एग्री भैरव यो चाहिँ मुकुट तया यनी चाहिँ जातरी आउट गाडी चाहिँ किमडन दिदो तो पेमो चका त पेम भैरवमा चाहिँ कर्णामा एउटा कोबिया हो जुले ना चाहिँ वो भैरव टना ठोर रठे चाहिँ समावेश आउ वो कर्णा में काम ब्लैक कर्कट नागमा पुल देगा बिउम जुल एजा कर्कट नागना उगिएन तो तया चाहिँ समावेश आउ ख अब एजुनी ना चाहिँ भैरव मेउ किस्म म के कोबिया हो बे पिम भैरव कोबिया हो तो बुङडिया जात्रा जुल चकवाडे जात्रा जुल तो चाहिँ विश्व सम्पदा सूची नटे गाडी याना जो दो एजुनी ना तो छि थन नेपाल मण्डलले गए मको ये यलो खोप जग मको तो विश्व न चाहिँ फुकसिना सोयो जात्रा ख एजुनी ना चाहिँ तो जात्रा यो टाइम दको चाहिँ उपस्थित दिया सो छाया दी गाडी चाहिँ इनाप याना तना अठेन दु चाहिँ ठो जात्रा चाहिँ फुकसिना साथ दिया पछिन बाणको 6000 धागा पनि गाडा छ त्यसको बाण आज जीव गादै धन्यवाद जोजलपा यही सुथा जी प्रेम कृष्ण बाराही अनि येले बाराही समाज या नायो अंगो 2 वर्ष से ये नायो पालक या जयन चुनोजुल विशेषना तो बाराही समाज चाहिँ दोना जुल लासा तो बाराही द गुठी रिया छुटै जे नपान जे परपूर्व कारण जे वो गुठी चाहिँ गाना चले जे जो नाचुङो ख ओके या त चाहिँ यङ जेनेरेसन त चाहिँ गैना समेटेना तो यङ पिण्ड चाहिँ तो बाराही गुठी चाहिँ गैना छिसा तो बुङडिया यो रड देखियो अले ओके म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ गैना चाहिँ ओके त उठानी एउटा चाहिँ उद्देश्य जुना 11 नेपाल सम्मत 1126 से चाहिँ छिसा तो बाराही समाज गठन जो जुल ओके चाहिँ जी थर्ड चाहिँ अध्यक्ष ख यहाँ यो चाहिँ निम दसबी अध्यक्ष त कया दिनुला अले ठोसवाले चाहिँ छिसा के राछ बाराही तो जो जात भाषा कि टुके चाहिँ एकदम तो तान्त्रिक हिस्टोरिकल खण्डो पुरै चाहिँ विभिन्न गुठी मठिया पिनो लगादै तिम्रो त छिसा बाराही समाज देश भरि पनि गुल्ला बाराही दियो वो बाराही पिण्ड चाहिँ एकबद्धता या ज्या चाहिँ तो समाज लगे ज्या जो जुल अले उगे साथसाथै
तो बुनिया यो जा हरेक साल छिसा बुनिया यो जा यहाँ बले चाहिँ यङ पिण्ड केना मोबिलाइज हो त्यो बारे चाहिँ छि बारे समाज चाहिँ टको सोइसु जुल अले वसार साथै चाहिँ गोठो बुनिया यो गुल्न प्रशासनिक ज्यादा दैनि जस्तो पुलिस संस्थाने ताकिटा या हो नगरपालिका जुल विभिन्न सरकारी तौरे हो या लागि न गुटियार पिण्ड छि गुटियार देवी छि बा तबा काकापी पिण्ड चाहिँ छिसा चाहिँ ठोक्को चाहिँ प्रशासनिक न ग्वालियर ज्या चाहिँ बारे समाज यहाँ जुल अले बारे समाज यो नभ ठाउँ भवन मरु अले झि चाहिँ ठो अध्यक्षता ठो झिउ ठो ग्रुप वे ढुङ्गा चाहिँ झियङ बाले बारे समाज यो छो भवन न छिसा चाहिँ देखेर तालाउ जुल छिसा चाहिँ 3.5 तला यो छिटो गुठी गाना चलाएर अनि छु मिटिङ याद छु गुठी सम्बन्धी ट्रेनिङ बिटा चाहिँ छिसा चौ गुठी यो भवन न छिसा निर्माण या फुगो जुल वंगो साले वो चाहिँ छु उपलब्धि जुल अब रेनु बारे समाज त चाहिँ अथवा गुठी त चाहिँ गेना अझ त्यो बिउ चाहिँ छिटो ज्या चाहिँ निरन्तर यहाँ जुल छौ पार्ट जुल मेरो दोस्रो पार्ट चाहिँ छिसा नक्तिनी छिसा कृष्ण विवेक खाना दिला कि ठो नक्तिनी बि यङ मस्ते त चाहिँ यङ जेनेरेसन नक्तिनी बि चाहिँ पिण्ड चाहिँ ठो छिउ कल्चर बारे चाहिँ केना हामी त सुसूचित हो पिण्ड चाहिँ केना ठुके इन्ट्रेस्ट बढ्यो त्यो बारे चाहिँ बारे समाज चाहिँ निकट भविष्य छौ रड डेक्यु सम्बन्धी ट्रेनिङ लागि दिन्छ पहल सुरु न छौ जुल दोस्रो चाहिँ ठुगु बुनिया यो गुल्न इन्टायर बुनिया यो रड यो चाहिँ छिसा ठो वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर डाटा या लागि न छि चाहिँ ठो विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न ठासे चाहिँ छि हुना अथवा चाहिँ हान बारे दिउजको ज्यामको जी नजन कना नेपालले डक्को जनजाति छ यसले पनि ठुलो नेवा जनजाति ख अम्त चाहिँ डक्को समय देना रोजुल तो यसले यो जात्रा नेपालले डक्ले ताको जात्रा माने परन्तु ये गो छि सेतो मचिन नाते जन्मादियो हैन जात्रा अले खुबे छि भैरव दियो रे भैरव जात्रा उबी त न चाहिँ तो छिसा गएना बचे औगे संस्कृति केना जोग्यो उगेर चाहिँ हेरिटेज दटैना जिल्ला उगेर चाहिँ चोमेउ सुविधा बिया जिल्ला हेरिटेजमा चाहिँ छि यहाँ चुनु जुल तर जि चाहिँ यसले लिसे एको सम्बन्ध दुज्या तर यसले बि बारे पिसा चाहिँ गमले परे जो लासा तो ये यो जन्मादियो यो खचा देखियो निसे कया छि छिसंगेना दिउ छि डोलखा छि अन्न बुङदेउ रे चाहिँ करना बेडु अनि न पाङराइजा चाहिँ छिया बारे पि हुना देखाउ ख एजुनी चाहिँ अन्तगन छिउ चाहिँ अन छिसा ह्युमन पावर स्किल छिसाको दक्षता छिसा चाहिँ प्रदर्शन यानो दिया तोगेबसा पुया न्यु ख तो रड निर्माण यो क्रममा चाहिँ बुन्दियो व चपाडियो यो छिसा ज्या चाहिँ वर्षै पछि हरेक वर्ष जी तो चाहिँ एसेम्बल जग ख तो चाहिँ जस्ट सामान हया छिसा एसेम्बल जग या ख फिटिङ जग वो ज्याला छिटो पुस मागन से गुटी चाहिँ सिसा पारो गुटी दिया वंगु साले गुल्लो शौ चीज देने डर सालुंगा शौ सिता गुबली ड्यामेज जो सिता टक्को चेन्ज या चाहिँ पुस मागन से सुरजी र वो जयो क्रम में चाहिँ जुनी तबाले चाहिँ छिसा ड्यो जाए वो दुनियो खयो पार चाहिँ छिसा देखि वो देखि ढुंका ओके यो फिटिङ या चले वो देखिउले ला ओली रिक्स मखा जी तर वो फिटिङ या टाइम में चाहिँ त्यो ठाउँ नि बले कोनी से ठाउँ नि बले चाहिँ ओके एको रिक्स पार्ट दो तर वो रिक्स यो बारे चाहिँ दिन्छ वो सिक्युरिटी मेजर त अपने आप लागि चाहिँ छिसा चाहिँ सोचेन चुनो ख तर ठुके चाहिँ गुटियो नप सलाई आपले चाहिँ वेक अप न्यू टापु गे जो दासा जस्तो नाच छि दिलकुमार रेन न तैदिल छिसा वो गु जय प्रति आस्था तया जय आपले चाहिँ ओके चाहिँ छो किस्मो शक्ति होइ रहला अथवा छो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ थ्री बढे जी कि छित्वे ठाउँ नि बले गु नाच जी रहेन चोक होइ नाउनी नि गु नि खया वो चाहिँ खौ कया खौ रे चाहिँ वो चाहिँ टु यो पिना यो खौ रे वो त चाहिँ सुते छिसा तया मोलुया अले गु जयो जय दौराने खायो खे ठुबे त छापी ठुबे चाहिँ छिसा छिए मो नै मो इबिन को चोको याउ क्रममा चाहिँ छिटो छो भगवान धामला आटक झिडी त्यहाँ छ आटक सिन जो छिटफुट दुर्घटना बाहेक अहिले तरो चुन छिरी जो चाहिँ छिउ आटक रेकर्ड चाहिँ मर्ने जस्तो छिसा मिंग याको खतबले छि आसुकोस बाराई छि किजा चुए गल वो चाहिँ ठाकुरे चुवा ख तर वो कन्फिडेन्स हैन चाहिँ आटक ज्या जो छु एक नम्बर बजा चाहिँ वो खसा दोस्रो चाहिँ छुटा छ वो छि जस्तो यवा बिसा गो ब्याम्बु यो वो पोयो ज्याबले बेगब चाहिँ ब्यान्डेज त्या या जो तर छि चाहिँ वो जयो खयो ज्याबले चाहिँ वो ब्यान्डेज छिउ अथवा छु सिक्युरिटी मेजर या ठानो जम छि जो सारा सा छिसा ख वो जिमसा गो न्यो ढका यो गो खाटो जुल खटो जुल छिसा फिर्याबले वो पुरा थाल तो तले धमारम खट या ठाउनी मा चिउ गर्ले सा वो चिउ गर्न ब्यान्डेज या गर्न वो बेल्ट गन चिउ वो चिउ प्रब्लम हो गया जैसे यवा बिसा चाहिँ ओयो ज्याले जिमसा देखा दियो ठाले चाहिँ वो काकी जिउ जुल थयो बेल्ट चाहिँ अथवा झिझ्याको घट्ट हुने बेला ओला हावा ठाउने जुनले चाहिँ खटे ठाउने जुनले
ची थोनो चे दु मको एजु कारण सायद ठो चीज त चाहिँ छिसा ओकेर चाहिँ अडप याना मोटर हे जो मलाई तर ठो बारे चाहिँ छिबे एकदम कन्सियस चाहिँ दु ठेर चाहिँ गेन चाहिँ सेक्युरिटी मेजर चाहिँ गेन याउ त्यो बारे दु छौ मेरो तेस्रो छुटा छ गभर्नमेन्ट चाहिँ छिउ पाले बारे समाज पाले चाहिँ हुन ढेकी पिट चाहिँ एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स या दु इन्स्योरेन्स ला दु तर इन्स्योरेन्स चाहिँ वो गो फिजिकल ड्यामेज त ला पुरा येम हो के छु भन्छ फाइनान्शियल सपोर्ट चाहिँ वे जोनो दु सो यो चीज न छुटपुट के छ ज्या जोनो दु जस्तै लिंग आफ्नो शनिबार वो वे य 15 गते वो छि 16 राति तल को टाइममा छिए किजा विक्रम 12 सम्म चाहिँ ड्यामेज जोडु छ ओके चाहिँ छिटपुटी बिउ ज्या जोडु बिउ दु फाइनान्शियली चाहिँ दु तर नजर हाल्नु पर्छ रिस्क फ्याक्टर चाहिँ छिसा चाहिँ कुसी जान्छ दु बुन्यो यो गो रड निर्माण क्रममा चाहिँ त्यो चाहिँ न्यू सुंगु प्रकारले सी युज जिदु त्यो चाहिँ खचाइ लागिरहेको चाहिँ सन्धान ल्या डक्ले करो छि चाहिँ युज जियो चाहिँ हेडोडा यो मकन पर्यो जंगलमा छिसा यो पूजा हुना छिसा हो है धमाइ लागि चाहिँ तिस्ते दु बे चाहिँ सुसी नै त जो यो गुनो खडो तो खयो क्रममा चाहिँ सुसी ल्या चाहिँ प्रयोग जियो चाहिँ नर्मल सिसियाना कडा त्यो अग्रार साल त्यो सल्ला यदि मगोटबे त्यो सानो कडा त्यो जे अब सियो युज युज या त्यो सियो ज्याले अझ मेउली चाहिँ अपन परिश्रम चाहिँ लगेको सासा त्यो सियो गुने भचा कडो गुटको एजा वो सी चाहिँ छिसा प्रयोग या त्यो चाहिँ गुडी ससानियो मतलब इमो कोलाब्रेसन इमो कोअपरेसन छिसा वन विभाग हुना वन विभागमा स्वीकृति कया जंगले हुना सी चाहिँ चामा ओके न छिजिन जो छोज कि मन ओके चाहिँ छिसा हुना ओ छि गुठी बि नाया बि जिबि हुना चाहिँ जंगले हुना पुजैना भए मा न्योए मैनो मैनो न्यो हुना पुजैना कायना दकमा वो गबत वो चाहिँ सुनान खरिन मगो वो चाहिँ छिसा वो याना दिने अरे लिबो सी तयार जुलि छिसा वन विभाग मार्फत कटिङ याना ठना या सबिले छिसा साइज या एजा ठुसी हो चाहिँ मर्तो अलग दु अलग ठो देखि बेन विभिन्न थके यो साइन्टिफिक छुदो रासा ठिके छपुए दकि छौए नयो पार्ट अथवा चुक पेज छे यो जिम को चाहिँ तको इन्टरलक है आन्तरिक गु जग लक जग बने जिम बाटो एजिया चाहिँ ठिके यो विशेष महत्व दु कला ठो जात्रा यो महत्व छुदासा ठुकुनो सालीहरुका झेगु पर्व तय ज्या छौ वो पर्व कुनु बिना सरियम वासिदा सुबना ढामा अटोमेटिक लाखौं जनता त चाहिँ वया साथ ज्या छौ यसमा त बिना चिथार छैन चाहिँ सक्छ न चाहेर चाहिँ इना बेन्चना सुबा सो जुगुना चाहिँ आस्तुस बारे ख अरे जी चाहिँ एउटा झिन्नेमा कन्टेन्ट क्रिएटर ढामालिका किछु गराउँदै अहिले एज अ बार है जी चाहिँ ठो बुन्दियो यु ज्यागे चाहिँ मचाने चाहिँ इन्भल्भ ज्या छौ न याको खर हो चाहिँ खास याको चाहिँ वना टेम आउपिटी ख जुन चाहिँ टप छ ज्याचिनी न मको निम सोमचुन्यो नापाने चाहिँ याको ख त्यो याको ख छमेसा चाहिँ त्यो उठे ख अहिले याको ख चाहिँ जित नापा मचानी चाहिँ वो छ इन्ट्रेस्ट छु याको ख त्यो याको ख टे मानि रह अहिले थोपाली याना चाहिँ जी फोर्थ टाइम खजुको याको ख त्यो रमाइलो जुल थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स जुल हामीका ग्याउला हरेक एक्सपिरियन्स ज्ञान नबिन्दा म लाइक हरेक एक्सपिरियन्स चाहिँ थो स्केरी चाहिँ दै छाएर छ भर्दै मग्नी छ सिपिनु भरे ठाउँ नाचाउनु रु अहिले गुले क्र्याक जिफे गुले चुजिफे ढ्याफै मको तर नाच अङ्कल नभए छौ विश्वास दियो यो विश्वास कि आठो थो जिउ कर्तव्य हो अहिले थयो कर्तव्य चाहिँ हमेसा पुरायामा रौपिडी अहिले दियो छौ साथ दु ढाया चाहिँ विश्वास तया चाहिँ ठाउँनु हो अहिले फर्स्ट एक्सपिरियन्स त्यहाँ चाहिँ ठोपाली चाहिँ मोर थ्रिलिङ छु ल म फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ मोर स्केरी खौले चाहिँ त्यहाँ फर्स्ट टाइम तेरोसँग गे ख चुख बुझे म चुख थोपाली चाहिँ भोलि कामे जुल्का थोपाली चाहिँ खुट्टा टुटो कामे जुल्का वो ख चाहिँ झ्याटु त्यहाँ छ अघि वो छपाल हाट चाहिँ लोना डनी रहे फै म उजो वो थय नेपाल हाट जोन छेने तया ब्यालेन्स हेर्न एङ्गीमा भरि स्केरी नापाने चाहिँ यहाँ जो प्रोसेस थोय ख अहिले आठ तक आयो छु इन्सिडेन्ट जु न मरो वो ढोक छ साइन्टिफिकली म्यानेज जुडु छु सिपी ढोक जस्तो कि जुन वो चारवटा ठाँ तया झि खटा ठाँ अनि वो ढोक साइन्टिफिकली डेगा टौटु अहिले आयो रिस्की चाहिँ जहाँसम्म जो लागेको आयो लाइफ वो जुपी रिस्क चाहिँ मरो तर डेफिनेटली हल्का डर चाहिँ दै ख तर आई डोन्ट नो जिल्ला चाहिँ सेफ्टी मेजर युज या ख चाहिँ ठिकला ठिक ख तर ज्यामसी छ वो या मिले जिमको छ आठो बुन्दै चुका चाहिँ ज्याए बोले चाहिँ झिन्नी आमा म अहिले नियाना ला खाइला ने मजो
चिसो खाखे ने मजु अहिले लाभा ने मजु अहिले अब चोखो याना चाहिँ छौ फेथ दियो के छौ विश्वास दैने आस्था तया चाहिँ ज्या यतला चाहिँ ढोको राम्रै छु वेको युथ फीस चाहिँ भति कम ज्या उना जाउँ रुमो ठ्यारा छ मोर अफ अ स्टुडेन्ट्स फी चाहिँ जिया अब्रोड रोन्यु ज्या छ न अहिले ओरिजिनल न छौ जिरो न कन्सर्न डु कि छौ जि युथ यंगस्टर्स फी चाहिँ इन फ्युचर टक दैनि जुन चाहिँ जिउ छौ रेस्पोन्सिबिलिटी डु नापाने से आ छौ बुन्डे देगु गुली 1600 वर्ष दे रुङला हजुर बुन्डे र देगु अहिले छौ रेस्पोन्सिबिलिटी जि ए पास डाउन या फाइकी फैमु तर आ गुलिए मस्त बी डु मो युथ बी डु आ जिवया चाहिँ ढोका इन्भल्भ ज्या चौंडु सकेसम्म अहिले छौ फन इन्भाइरोमेन्ट आ जिन्दा अंकल पिन छ न एकदम सपोर्टिभ ज्या चाहिँ दैनि छौ फन इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हैन चाहिँ छौ सिके ज्या ठाउन्यु दैनि ठाउन्यु नेसे खपिट्यौ अहिले थापिन त्यो ढोका स्या चौंडु अहिले आई थिंक वे छौ आ जिमेउ मेउ 12 युथ बी जो चाहिँ आट गर्न इन्भल्भ जु मर्नी और सुई ज्याडु वेक अप इन द चाहिँ छु ढ्या मर्डु राजा चाहिँ थो ज्या र वर्षे छका वे बी ज्या ख म अहिले थयो ज्यादा ख आई अन्डरस्ट्यान्ड थयो ज्यादा तर थयो ज्यादा एक दुई दिन लिभ काया न वे मिले जुखे लाग्यो जुतिर चाहिँ नि वो ज्याडु ढाव जी वे मला ढाया चाहिँ ढ्या मिले जी म थयो ज्यादा एक दुई दिन लिभ काया एक दुई दिन ग्वाली त चाहिँ के वसा न जी फ्युचर जेनेरेसन तक पास आउन या माउडु छु थो जी थो ज्या अहिले अगेनि चाहिँ दैनि ढोकेस वे ढ्या प्लिज ढोका वया बु दैनि युथ पिन या मुना दो जी आ डाइबिज ल ढोका जो चाहिँ ज्याजी के बिजी ज्या चौंडु र एटलिस्ट बुन्देयु ज्या दिन चाहिँ छनु निनुसा बिदा गया चाहिँ वया दिस अहिले थो जात्रा रहा जी बाराइ जेगे थो येले युजेगे मखोजो थो जात्रा रहा होल नेपाली वे खजो आई थिंक वर्ल्ड डु लंगेस्ट च्यारिट फेस्टिभल खटो जी बुन्देयु जात्रा अहिले थोय जात्रा के सकेसम्म ढोकमा वया इन्भल्भ या जात्रा न्याइपुग दिल भाषा चाहिँ थयो छौ पहिचान भने ज्या चाहिँ थे लागि सो आई रिक्वेस्ट जुन जी भिउअर्स सुसु सोया चौंडु ढोका वया चाहिँ जात्रा सोही दिस न्याइपुग दिस अहिले थयो अस्तित्व चाहिँ थेन है जोगे याना दिस उले खसुरा